bana be se dumelang ke le dumedisa ya dumedisa mona ke Mofokeng Makatolle wa go dikatuwe Makatolle wa potse tshose ile tsa mangope ta ola supa kopana motho le modimo wa hae Makatolle ke ngaka tse ding bana beso ke kopa le subscribe page ena channel ena na bana beso re gone go le gone ho thola di video tse ding hape and dinto tse ngata khona di satla jwale ke gutla ka mollo ke a teba bana beso re tlo bua ka setso ka moetlo re tlo bua ka moriana taba ya rona ke ena ya ka jeno topic ya today ke nana ho sebetsa mofu ka posetopo why o tlameha ho sebetsa mofu ka posetopo ke mofu ya jwang ya sebetsuwang bana beso nna ke le Mofokeng ke re mofu o mole o mong o tlameha ho sebetsuwa aske ya tsamaya fela mofu aske be ya tsamaya fela ke tlo hlalosetsa one ke tsela tse jwang tse re tlameha ho sebetsa mofu ho bolokeile ka ha bolokeya ho bolokeile ho sebetsa mofu hape ha wa bolokeya ho ya ka tsela eo mo sebetsang ka yona ha re tle mona na Mofokeng ha se mafu ohle a o le nahanang e ka re batho ba lona ba hlokaetse ka ona ke mafu a modimo hore motho o ipolaile ha se dikoloto kaofela ha se taba ya hore motho nana le mathata ka moriana wa gona ho etsa hore motho a ipolaye gona le meriana e kopanywang le nyoko ya kwena e tsamaye e lo hakwa dilomong ka bo motho o setsang teng ho kenywe lebitso la mothono a bakelwe stress ka bo depression a qetelletse a ipolaile ha se batho bohle ba tla shatjuwang ke mophagate ba ipolayang hona le meriana eo re tshela mo motho a tla fetang teng jwalo ka moriana o ka re morusu ha feta mo motho o etsa hore batho bana ba mohloye kaofela qetelletse a shwele so ke mo Mofokeng a re mofu o molomo mo tlameha hore a sebetsuwe regardless hore ke lefula ho kula kapo ke lefule jwanna Mofokeng taba e nngwe etsa hore mofu a sebetsuwe ke nana hape bana beso ha re le ka hodima mabitla skisanyana ha re le ka hodima mabitla bana beso ha re le ka mabitleng ha re le ka hodima mabitla re le dingaka hona le meriana re e sebedisang re le dingaka ho thebula sedimo a skisanyana e fela ke taba ya call tsa pause you did a pause so hona le meriana re e sebedisang ho thebula taba ya sedimo no this call is serious I answer it make it silence for now it's going to so hona le meriana re e sebedisang mono hona le meriana re e sebedisang tabeng ya ho etsetsa batho le tlotlo la bona re itshepele mono for matsatsi a ka ba makae re fitle re thebule motho eno a robetseng mono a lo sebetsa le motho ona a batlang le hlohonono le nana so ha re entse jwalo moya wa motho eno o phela ka mono ha o so phetse ka mono lona beng ba mofu le lelapa ha se le ya mono le lo phahla sedimo sa lona motho ona a sa le arabela mara ha le la sebetsa mofu la sebetsa le lebitla ndo tse jwalo ha o bonolo hore di ka etsahala bana beso so be re tla tabeng enana ya hore o sebetsa mofu o mo tshwarisitse marumo le dithipa ntho eno ina le bokotsi bona ba esale bana beso gona le ngaka ye ke itsebang ye ileng ya hlokahala a sebeditse motho wa mo tshwarisitse thipa motho ono a mo tsamaela ho mo tsamaileng wa hae o qetelletse a mo nkile motho ono why ke so jwalo motho ona ha o qeta mo sebetsa mo tshwarisitse marumo le dithipa le mehlolo ena kaofela ha qeta ho bolaya motho ono taba ya pele ha qeta mo bolaya motho ono sana le sefifi ntse le mofu and ha ona mofu ya kenang badimong ka sefifi hore motho ono a bolawileng la motseba kapo ha le motsebe na but mofu ono na le sefifi a kekebe a kena badimong ka sefifi e se le sedimo se sa tlong le sebelletsa le ha le sephahla
ya bobedi ke hore mofu yeno ha qeta ho bolaya motho o ntse a tshwere marumo ano le dieng o tseba lona ka hare go leloko o tlotla ka go leloko a bolaya ka go leloko hobane tlhawo iri ha motho a kile a bolaya selemo seo a boleleng ka sona nako eo ha e fika dilemo tsena tse latelang madi a hae a bela hore a ka bolaya nako e kgolo le nyane o qetelletse a bolaile ka hare go leloko hape ke ka o re tla utlwang go thwe ka mora lefu la mamang o lahla mafu a bohloko le selemo le selemo ka re pata dikgwedi mofu ona o khutlile o ja ka hare le lapa so ho bohlokwa hore ha le yentse ketso e jwalo le hlabe phoofolo ha le tseba motho wa lona o bolailwe ke motho ofeng motho o sa shwele ka lebaka la ntho le yentseng le beye marumo fatshe le hlapise mofu wa lona ga lo kena badimo e be sedimo se phahlang mara hona le meriana ye simple ye ka sebetsang mofu jwalo ka bo khotodia e kgona ho sebetsa motho ka tsela ya teng bana beso nna ke le mofukeng ha ke sebetsa mofu ke mo sebetsa ka tsela enana ke a mo phatsa a ntse a hlokaetse le batla nonyana le tshwara nonyana ha le qeta ho tshwara nonyana ke tlo le fa meriana yeo le tlo sebetsang ke mo fa meriana e seng dibetsa tsa go lwana ke mo fa meriana yeo le tlo sebetsang ka yona go thusana mofu ona o thusana le nonyana ena ho sebetsa ntho eno ge jesa nonyana ena meriana eno re sebetse mofu re mo phatse ha re qeta mo phatsa nonyana ena re haka le kaseng ha mofu a tswa a rokelwa ya le mong wa leloko tla tshwara nonyana ena na a ifufise nonyana ena ke yona e tlo thusa mofu ona na go etsa ketso eo ene ke ntwa ka speed ya ka pelenyana fela ha ke yentse ke a tseba gore ka pelenyana motho wa yentseng ketso yeno o tla tla a latela le yena so bana beso ha re shebeng ha re sebetsa bafu hore ba sebetswa ka tsela tse jwang re se ke re ikenya bokotsing ha re sebetsa mofu ya kutsing fela ho hlokwa le ha nkuwe ke modimo tabeng ya ho thibella meya e mebe taba ya ho thebula ke tlo bua ka yona video ntse latelang hore sedimo se thebutsweng bokotsi ba sona bo hokae ho etsahala eng so ke kopa go le shebe ntho tseno ho kotsi ho sebetsa mofu e bile ho bohlokwa ho sebetsa mofu sebetsang bafu ka tsela tse nepahetseng teneng go bafu ba tsebe ho ba right ho lona next video ya next week ke taba ya ho thebula ha bafu ke tlo le fa yona so ke a leboa bana beso Nene Building si residential ya Mofokeng mo teng dinomoro 068213 4374 Facebook Dr Phoka o ya tholahala Instagram Dr Phoka o ya tholahala Twitter Dr Phoka o ya tholahala o teng WhatsApp group e teng le yona ya batho mara from 9 to 5 o'clock fela ke a leboa bana beso amen.